Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase wacindezela-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke laphana-ke lacacisa khona ukuthi-ke khona-ke osexoshiwe-ke futhi-ke kwi-M_K-ke abantu-ke bayakhala-ke ngathi impela-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke imbazulo-ke ey'fakile-ke laphana-ke emva kokuba-ke laphana-ke axoshe-ke uZwane-ke usephinde-ke waxosha-ke omunye-ke lana kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngami kuphela into nje uzodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke mina ngizingicela abantu masuzile-ke le vidiyo le ungene ama-comment section nje ufushe uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke lokuxoshana-ke lapha ucinza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje ukuze ngaphuthi izindaba ongenzayo njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Uyayazi example yokuthi umfana uma eseyithola into akayifunayo intombazane wenza njani? Wenza nje nakhe. Ngigcine ewuteti ama-members abesexoshiwe esitokofeleni especially leadership since after elections ka-29 May 2024. uReggie Ngcobo naye sebemshaye phansi omunye abantu abakwi-leadership sebemkhiphile bonke one by one. Labantu bonke basuke benabantu njalo abasuke behamba nabo barecruitile ukuthi abawongena i-organization. Njengamanje bahleli le emuva. Kwenzakalani i-organization? Asazi. Kanitshela ngathi ngelilanga yofika 2029 yobihamba ngelami. Ngathi ngangenza iphutha. Iyobe ingasena masondo at all. Kuba sekusele nje isikhondo sokuthi yona yayihamba yayikhona.